E hia ana tētahi rōpū Māori ki te whakakore atu I te hoko tūpeka I tēnei motu I ngā tau e toru e tū mai nei. Tāpiri atu ki tērā e rua noi ho ngā rā e toi ana ki te iwi, ki te tuku I warātau tono ki te kōmiti whiriwhiri I ngā take Māori mo te take hoko tūpeka nei. Ki ia kokona o te tiriti he tangata kai paipa, hea huatana e hia ana te rōpū te reo mārama kia whakakorengia. It's just imperative that we look at it and say, look, 600 Māori are dying every year. We can't continue this sort of carnage. We actually have to draw a line in the sand and say, enough's enough. I tuku tono te rōpū nei ki te komiti whiriwhiri I ngā take Māori kia whakamutua te hoko tūpeka mai I ngā toa hei te toru tau whai ake. Engari ko te pātaike, he kaupapa e tautoko hia nei e te katoa. I don't think it should, because it won't stop people from doing it, so I don't think it's realistic for them to ban it. People should still have their own choices, definitely. So whether they choose to smoke or not, I definitely think that they should have that right. Te kaumāwaru ōrau o Aotearoa e momi tūpeka ana, rima te kau ōrau o te iwi Māori e momi tūpeka ana hoki. He wero nui mā te rōpū nei kia whakaitihia au anama. We have to constantly say, no, let's just get rid of this stuff. It has no benefit for Māori at all. And if you can show me one benefit, I'll shake your hand, but I do not see a single benefit. Engari tērā hoki te āwanawana kei noho te kāwanatana ki ngā tāke o te tūpeka, kaua ki te taha o te reo mārama. It's unethical for them to continue taking money from addicted people. And it's as simple as that. And I think the government needs to reflect on that and say, let's just literally get out of this tax business partnership that they have with the industry and say, look, enough's enough, we're going to move away from it. Hei te rua rā puta I te whakatau a te komiti whiriwhiri, ara me nā maka atu nā tūpeka aha rānei. Rā para tāwhai, tika rere.